Ikwani ya kitheka isilwa kithekane. Ngukuite mazinde ndagitho ikya Mungu nundu ndina kindu kilika na i mundu wote ututatuye babeko kuilobi twenda kumui compensate to create economic zone na kumwenwe na ku dunia ngi na ke mama no ile nthikone na ibatilwa nene ngwe mwana tina mama tunene we mundu we na mwenu na kuutharaka ukwanze urura biondu muimbese ni ko izobete dono rethi andu ezin yukutha pe na domena kazumba ka nira we mundu nakele ogana mbe wandu alangi amathie ino tulea tikwazia kindu chambe na nundu bibia ne bingwe mwana wa kuandika katiba ko ino ngawa ya kwenza ko nileweka ni katiba kenda withe mundu wa mui mundu wa mutitu mundu wa sombe mundu wa mwitika mundu wa kaliku mundu wa bo mundu wa mui mundu wa nu ndakatele mwasuongi akuwa no athame kwo kenda go hinzwe kenda ndo mathumuziliko mheshimiwa kuni kwa sekana ko inu dikenzwa ona miaka jaende na kwesa ukandongo ingi mbingi ningi diteke katiba ni ko ndikenzwa ti undadhala ndikenzwa nundu kindu chambe ko yolo ika ni kumya stima no dina nzingi zuosi ya kumya stima ndeombe waiko kuye ndweke kata etha dina nzingi nzeo suo tu ingitended green energy solar suo ngali sithi ona ngali nisi ekwe kwa diesel sizo ngali zi electricity tekako na suthi siteka ndasi ko polluted environment na gabe mundu kubindizia kwinda ko akwatete tena steam engine ila ngali ege wangu ya mwaki ngali ya mwaki tene abube wangu marumugwire pepe mbokile gwire malugu na be ando ala mwana ala mama gwege yangu tuone ege wangu tena tuwa na engine diesel engine tenoma diesel engine tunoka electric trains ina gabe mundu kutwarizi okoku kwa gwege ngali ya mwaki malugu na enda tumwithugisi yukuza no telele kindu chuna tulea na iti kwaje nondo tipingwe mwana wako kiki ya katibane kukile ki katiba undu nzilingi kile ki katiba na iti no tipingwe mwana kile wa ki katiba kenda tu with no twaze katiba ni hata yando maitu so ni naitumi national county level na constituency level sia kulea na kindu kiki yako na tikwaze batilwa tuthi twete we thangu tule kukuna kura ni twitikilane sindu isi ibutandike twitikilane mwenge county so we ningi kote kwitia mundu ketheka mwenge kaunde asobwa titia wo ketheka kibo no kudilanwa iti muthine na jo maru dilanile mwitu dilanile ondo tekwazi yake enda kwitho na consensus na tekwendania kana atende kaunde ni zianenga no miongo monda ko constituency zianenga no miongo monda kuongelo ingyo imwe ya Kitui kaunti niko kwananga dunia tiongelo tisobye kende ithio ndetu kwateania withe tike kata withe tika zioke tina kwazi ando Kitui ni tolea jao ko call kwa Raila kwenda wako na kwitu kwina ko na Raila ndakwenda ko ya lengo andika katiba ni kana ko ndike enzo niki ambati yake padulu aite kile nandike kenda ando maitu mewe moyo twazie ona bae maana mako ka referendum undu kila muno maite kile ni kata moyo zino bide ilio unote kwaze batilwa ando mande kutwa wa mande ulikangana tekwatie yes no kila munane ngo mwana kila chake kila chu make sense with anywhere kia katika katiba na kinla chu make sense kikuumisia mundu so kwazia konde kenzwe kuyone ni kwenda budget tika kwazia konde kenzwe ningitio ugo bezila si unengwe mwenge county Kitui county no jo kwazia tila nyoka katika sia Kitui county tinaku sia mwenge county zioge ba tigwitia mbeza extra onataka tuika ndugitia mbeza extra tigwitila ziedwa ni Kiambu titia nini mbewa zieba aya Kiambu zuo yongelwa masaku yongelwa constituency ina itatu kuongelwa ka constituency kamwe milioni yana na miongo ena oila chiunge wane mundu zuo moya tionthe sia serikali kwazi Kitui tenengo tongele kenda Kitui itikila na katiba no nitakule kindu kinene mono nondu tete ando Kenya na bulazi mundu utu mukuli arunenge mwana tuongele constituency bu nondu yezo kana nondu zianizwe na yezo nondu mwana amalia titikana kage beti nondu ogie Kenya nondu wagibewo ni betili ozia
Mheshimiwa. Ondo utatuithukizia. Yeah, pedito watatabu sisi katikati wa ndongo isi tusio kamba ilani governor account ya Makueni Professor Kivutha Kibwana tusio kangaliko ni nungi ya Kitui na tusio kangaliko ni nungi ya Machako. So hivi hapa na alame ukwata mbau. Governor Masakunu kukwata mbau, governor Kitui ni kukwata mbau. Lakini governor account ya Makueni ni Professor Kivutha Kibwana no liani ile na katiba no. They know they to umila katikati wa ndongo. Isi itatu ni kwidhi wa niso sasa itakwidhi wa si tuonianzia ilato itakwidhi watu yati ya tainede. Kile ndikanene governor wa Masako. Yana gavana wa Kitui. Yeah. We gavana wa Kitui titanenge to Mwenge county. Na tete ongela constituency. We wona to kukwata na ko ite wiki ndikenzwe. We wona to kukwata kwako ne kutumia akileko. Wona to kukwata kwako katiba ka ne kutumia akileko. Tino ongela county. Yeah. Tino ongela constituency. Na sija mweka katiwa mawendeke ala kalima kisio cha mwingi manendeke manewe county yombene. Yes, mawendeke mananga no ma Kitui nazu. Yeah. Na 2010 nzamba kitongane wegite utsindu ziba na gavana no saini yeyo we wona to saini ye ni kwithia ni mutine na kabyo bai kana ni kwithia no kilego jage mona thia saini tene ro kya ngayo we wona gavana to saini ne ka file ka EACC ke vandu ye ukwati wo wale saini no ko kwa no beno kaunti no twe we ko twe gavana tanani ta waititui kana wona to saini ngilo we no ngilo la twambie nake 97 we wona ngilu tawitikilile ni kwithia katiba kane katsioi kana etikilile nundu kileko jake kemonye ni katseyoi kana etikilile nundu wake tumikenge tamba katikule makolo na mundu lo tanetikila katiba nundu wakutelemwa witikilile nundu kileko jake chumonye takibwana nundu kwazibe zindu zale itakwikwa nundu sievo ko ni alitolewa nundu yukamba na komezi andu meito mundu ina kiliko kizio na ti kaunti yake inde ya kwazia kindu kini chalete kwamba kwike waba mundu ena ABC kete thina takibwana you bitikile ndikane ne Dr. Mutwa nundu kila kitu mwete kila Mutwa twese ni mundu ina PhD we ni chao ukamba be mundu kuwatha mwanundu wako yani twaze ni chao ndielewa na ndiye zema sio kama muzima kelezi andu ata so ndiye zingilo akaigwe ya u a support mindate BBI ndiye zata byao tuneno lawe tuokiangai so mutu anokwaze no kwenda uzumbe mutu anaweza kwa kitu yake ya market mama kone kula uzumbe ala kwendekethia mathamu ala ndo kwendekethia mathamu ala ndo waendekethie mekane ngwe county ala ndo waendekethie mekane constituency ona mundu uzu tata mutu wawe ndo webete we wona to kutokwitikila nundu wakeleko jage ke moneti tietekila yu peke ndo kwitwa coercion magavana maunde meiba yeyo painga panoreva yeyo nikutelemwa nitufaili tulatwa yire twa DCI mane ngwe faili makumo ngavana na kuopwa yu no mbaka mabifu nundu wale kwikunu kuopwa na tijo megwitikila nundu waileko sio metikila nundu kukiwa beno ngavana na kukia kuopwa nundu wa makwani ma corruption ono tangete ngale ona imbia ndaye kwa tsayo kwa tone musikale ima gavana makia o nundu boto ko DCI woni obando ukatumwa kwatwa yukwitha ndikete we itenye kilanza ini nata mwambe wa uhuru ndane natakata ko zuo kwata magavana ndane nakata zuo lazime diando kindu kikyo lazime diando jetu ene Raila ile kumazia Raila kezo twika mutsumbe udikitola with wanzino paiki ndule anacho nundu withia umandwa undulo kwikwa waleana no nduzu ubiniwe tiziogela miaka ya ndukwithwa ngongu matulo ngingo nundu nililondo muzu that's what Raila no watu me DCI kwike andu tufaili ngavana nengutelemia nengukumia huko Senate na tukuvaluja no kwinuka no tsikati wa wale akwitikila BBI wona Raila kwiku opposition no atwika muzumbe wanangai ko witikila mundu wazumbe ka tona rogea ngai Mheshimiwa tusioke bande toni yake ndongo ya chama cha ODM bwana Raila Odinga na gwitina ni tunolbikiye kwithwa ainene ya sekana report ya BBI divikiye kwithwa ndiko mabadiliko otondo wa mwimane ndimethito maendekethia kitu cha mbevu no wewe mwene either no chengiwe kana ndeze logo nene yaro ambiyo baya yulo kwani BBI no mie bayo BBI yo jena malaika zaya yo jena malaika kabiliele no tena ndigwene Laila na urwe it no handshake andu azima na ndigebu anya ke maziane mazero ne malia inya yezo tiziana ziando
ni kila jotuma wazia ndetsenzwe ni chao ndi kwa kindu kingi kila jotuma mundu etho na watho wa kwazia ndetsenzwe kindu kingi tizi ku kindu kila kitongelwa kana kikolwa ni Biblia. Thank you. Ndi twabuwa mwaki kindu kitongelwa kana kikolwa ni Biblia na Korani andola mereke ya Kiislamu ni kindu kyandikwe baizo ni mundu kagwa awakwache kitenzwa no ilo kagwa ino mpaka tambo kwatia tambe kwa bwangu ina ngaikindu jambe na pezi indu ziye kuikume ziandu Raila ndinda Kitui na ndakoma Kitui ya tupatita ndola Kitui to kwandika na kwa kwake ni Kisumu atupatita kwandika zitu cha ni cha watho zwingi biruno wake kila kitu mwazi ndi kongelwa ni kwithia yena bitho wakwazi uyi upinda winengete na akenda kuifanya ni chatangaie kila kitu mwazi ni chao na Raila ndekala Kitui Raila kweka kuwako ila ndo mamutiro makatu kane mothama uitha Raila ndaka andwa miato Raila ndaka umbwa kabulikethe ayathike kulokathi suonge wanithame umbwa kabulikata rana kwa mamutho wake mondio ninga mathike kula nendie kana rende na ingwano miato yo mauyonde na maidu otho zembuizi yake kenda thinike na Raila nyake ndetho zembui na iya kwazi andikane ngo mwana wa kuandika andu makwa kana andu mitu mekane ngo mwana wa kuandika Raila ndakwenda kaunti ingi nitakwenda kaunti ingi Kitui kaunti ya ni nene Mbai wa Rwanda Kitui kaunti siku ya kilomita sisiayo service area ya Kitui kaunti ni nene Mbai wa ya Rwanda ndi Mutsumbe na mangavana no tinga no mona ti Mutsumbe na iti kuwa tiongelo ingi na peka winguwe nundu mulaika kabilie liongamere buno tiwa obi wake ochi andika kwatwe izi ni nguita thi Yeze kukupepe kando mama bitiokie kwa za madala kama na mama ona tima Yesu maana manga yasa na ngaiwe nwale ndo rutethia tanze nondo twithipo na nuwa kuona mambia BBI ngiezi kugla wengie nuna ziwa ari tajokere BBI ningi bado mambia BBI corona yako shoot saingi ngai no kunena ila tena kandida BBI corona ndine ndiende na ila tambe kutukutu corona BBI wa mundu kala chiko na tiuma andwala nene kwanza ma minister mapie MP nini ngiezoti kala bando nondo nkindu ngai ukutotabia na tikwiwa ando ni maile kwamba watabwa makaiwa athuku manga ine maonena kanisa neneni aze BBI ne bingwe sindu cyande kondo cyate kwithwa silie na yoba wangu watsyo na kwazi atie nenwa na kuona ngie ikukelela na kwithia ndu kuelewa nondo ngai ukwatse mene tekeli yani nizini talete kuelewa teko bwangu ina maisha mando Mheshimiwa tata kusisa sofa kati wa ndongo ikauta kumelembetani ityo kamba ni sibikite kwithio yeyo kilane kasekana ikabikia kwithio yeyo kiteke bila chosumbe kam 2022 umwambe ni governor account ya Machakos Dr. Alfred Mutua wa Kenya ni Professor Kitui Kibwana tukengalikoni ya kunitwithito tuona wit na mrengo wa deputy president Bokulani bwana William Ruto ila ukila ni vya kuma ilembetani ityo kamba no kadhio support mundu inzawo kamba kuti kumaanisha kana wende kwa nyamba ya mukamba Yenuza mlazi mwandene mwezi Kibwana ni mwezi Mutua ni mwezi Kalonzo ni mwezi Ruto ni mwezi na nwezi ni naziana na ni nandu na nyemwene na umundu na ningwenda andu mako maretheke na ndozi mwonde na amethukizia mulote thia nthi yitu maoni mo makutethia nthi mombaya ndozi mwonde ni nethukizia na ngamanda Mutsumbe nthi ni wongaiwa na kiliko chakwa yene ndone na akili yakwa ndozi mwonde ni methukizia ta mundu ngethukizia mundu onena na maoni make yulwa nthi yitu na ngumanda Mutsumbe nthi wake ombaya nguboya ngaya nengo bwani yulwa wake ombaya ili nethukizia Ruto ninonie Mutsumbe nthi wa Ruto maoni make nonie mundu wa nthi bandu bange ndi unene ya Ruto ni kwithia ne mukale kana nene Kalonzo ni kwithia onuma ku mutu wana Kibwana ti kwa Kalonzo mwene ni kwithia ni witikilikira na kamba no akamba mo kama yabitia mundu kindu chambe elections itatu ila ciathela tukune Kalonzo block mwatuikie Mutsumbe bado alafu kule mukamba nditukithia mundu Mutsumbe secondly mechanism yotuika Mutsumbe ni mechanism nene muno no need kwitia kula nthi yonthe anu makwitikele within no kwa 24 counties utongoiti kana atende suo Kibwana atongozia makuwene na atongozia bange ba kenda ndike Mutsumbe ndabyo
kulingana agile ko ja kuita mundu wethugiti ona wane na uboyo tuko Kalonzo ateka Kitui teka kaundi tatu cia Okamba atongweze kaundi ngiba kenda bije kaundi 24 tunene ruke ayoba ndivo ona taita taveta kula kamba ningi ndatongosia ona mwea ndi mindone ndi Kirinyaga kwina kamba meku Simba ilo na ku Kilifi mamwe ndatene kwira na ku kwa Makwere Kwale kaunti akamba ningi Simba yose ndatongosia yi akweza kukwata ingi 24 atongosie iwe wetu inende tena natokea yoba ino mpaka tena huo kwa na woni wako mheshimiwa kuni kumaanisha kana oname sau ukilona mesa ukitia kibila kimbado mene binda yetu pala Kalonzo wabikie omeangi unena mabika kinu chambe pala Kalonzo wabikie omeangi unena maikara ningire nena tokea yoba ndokuta mtu anena kula ziana tamasako last election ngilima anele na miongwena ngilima anele na miongwena ta wabina ena kula ngilima anele ezu ya kwera edha I kaundi mwenu kwa mboze maduno wabina ogweze angi yomotsinda no Kenya inu kuna bona ndeto no mpaka tune no lawo amamwa kwa mayo mando tsumbe mana mamanda wea no iwela mundu tena wazi ani dio tsumbe kenda abere kibela kyambunge kile cho sumbi cha mubetia chombunge kibi kenda ndo mage mazi edha mundu iru no itike lokutu no kwedio tsumbe iti mubara kibela kyambunge nike inde to ziliyo pendo tsuo monene otsumbe kenda mundu akatwika minister ndo nene otsumbe akatwika mutsumbe birigiri naziona ndamsori kwa mulogwa namukuna Kalonzo bala wenda obigano wabigie Kalonzo otsumbu wenda ni wotie Kalonzo enda otsumbu otwika no nene akamba ni wotie Kalonzo enda otsumbu wa pakwe kalande uru pakwe kalande Musalia Mudavadi pakwe kalande Raila pakwe kalande Mudavadi ana wakebela ba na kuno akwatie Kalonzo enda MPs sio kamba zionza tizwe cia chama chake na kuno akwatie we mwene thayo ni wake na ngone yake na ngai wake ni wezi ndabiruka pu na ni wezi ni wakwatie kila kivo nundu tiaze itapatwa andu monde na kila mundu ena mwana wonena you andu ala akamba ni kiwe pandu whether mayumya ba indu wola wo wangai utsumbula zo Kalonzo wirazia no abetie na abishwa na atsumbe kamyaka 15 nundu no ina majority MPs ukambane so woru enda muswato bire mbunge no kumwita no ni bae monena whether ulwa Raila ulwa Ngilu ulwa Mutua ulwa Kibwana no atumbikie okambane Kalonzo ndeto tsumbo wa Kenya era zyo tsumbo okambana no atumbikie no akwatie na no aneiwe ini ithie pe andu mamwati de bubu matezu no akwatie makwana rabe utsumbo mamanda na obu endete kuthi ndu aino manda utsumbe tekatsumbika nini na be yangi matsumbe makwatie kila menda Kalonzo nundu mundu enda kwatsuke enda kwa senator na no akwatie mundu azia Kalonzo azubeke kenda kwa women rep na no akwatie mundu azia ugenda Kalonzo akwa MP na no ekiata no akwatie ya ndo ane mezikila menda ale makwatie ingi ni mbwembo mabo ya mukamba mana nani ando mairi tabula uo nebo yanga ya nenge pina ngwate helicopter njuke ukamba uona mapie system neleze mukamba mpaka akwatie mundu palata adikitwe ibandu baguguma no tika gwilitwa nando mana kabisa no ni wengi dio ni moi o state house kulikwa serikali ene ya Jubilee na masa ine moyo unaona Raila Odinga o state house kuikalande na moi makona handshake na Harambee House na kila kitu we Kalonzo la ndio kulika Jubilee na aligela kuya kwisla mwandiki wa chama Morathe mendi state house mendi Harambee House mlango kubwa ningi maya madhara ba mlango kubwa pangani tipo wendi we juni chao chukirara chumira bachenda ba chongo cha joge bana mwelo wa joge ba no nino mpaka tena no lawo na tora bya ndo lawo kenda tukuma loka honestly with the tikenga na mundu ilite kutsungela mundu kana bya mundu ngomwe Nimroid no kwananga Kalonzo otwika mutsumbe Kalonzo no atsumbikia tena Nimroid nundu inyamwa itwa kune Kalonzo kula miaka yonde na Kalonzo kila wenda no atsumbikia otsumbu okamba no akwatie Kalonzo ndo nene otsumbe wa Kenya
ona ta mukunithio nthe ndokwata wa Kenya indo lawe mwene ngo yake enda ni wekiara ni wakwatie so nondo Ruto amando zumbe wa Kenya na netwe ona gunu weze we ba Ruto no wakwate ona ga londe ni weze Ruto no wakwate ni wetsinda ningiri mondo mozomo indi inundu no kwenda kutuzumbua ba yake enda no ne baluke kibela chombunge chozo ni mondo wa Wiper ukwitha ne zyo kwe bunga buweta katamuke tango nuko ni kanini nakabona wana muthe kenda with ipu nondo Nimroid wa Jubilee no tumisie tiki mundu wa Wiper kenda with ne tuongela usumbi wiru chao usumbi wiru bina kenda mbeze hii Nimroid nondo atsange ya Jubilee ngili 10 kila mwai Nimroid yanenga ya Wiper ngili 50 kila mwai akwa mabaya kila MP wa Wiper kila mwai ba Wiper ngili 50 every month yes na mbezo da kula ziwe bazi hadi kunita ntempo kwa mama na kiare okuona ni mazumbi ndo matabia na itu kuyu ya muzi ukengwa no kwana ngeanga niyo zumbeka nengwana nge no dweke ya kibetikiro ebu yakele ani muzeze eza bono azumbikie aziyo ko zumbeke nge aba ana mubaro zumbu muzeze mondalika kana Imwe kwa Imwe none ni vitu bala tunake mumbunga kilombunge cha Kitui cha umelone wasio bwana Nimroid Mbai tuendelee kunena ni sio mundu mako nete utongo ibande itu ya Kenya mheshimiwa tusio kwa kwaku nikithio niona masa masemba semba ngite pe njende no muna bikia kumitha cha mbunge ni muyendekethia nika na mubikie kwithwa mwine wa helicopter sia in case of emergency utona kunene hata undu una niki mutamba ku upgrade masibitali maitu ukedia in case mundu ni wabikia kwithwa aiwa ya ku yandeni wa ilioni mbunge situ ni wabikia kwithwa aje yitwa bu kutekose wandeke imuthamie imwete ku ilobi I think we can okina lokina pesi ndo sita wa medical insurance companies kana company sila inenga andu insurance si hospital whether hospital igiro na card undu renda hospital tikwido na card ya NHIF ko gubena twika NHIF andwala mena card ya NHIF ni alite kuwandeke kenda mundu wenu akwatikia ni corona pandu pate hospitali wina oxygen kana wina ventilator helicopter NHIF withi mose musembi bala hospitali wa NHIF wina kinukiba ayumbe zuo insurance ya mbunge itawa Jubilee insurance na Jubilee insurance ndendeke ayumbe manazi ya Jubilee insurance ni alita kuwandeke kenda Nimroid nondo constituency Imwe suo Kitui town be hospital na level 5 ina zindu hizo sionze lakini ni kundu engamba kilomita ya na 300 kuma Kitui town bala hospital ino na ngukimwa ni corona na yombinga kuma bo kilomita ya na 300 kwa Kitui town ni kuyandeane ngiti yogo kula kitu mwanda Asia Jubilee ambayo ni numa zembeza yonengo Jubilee kenda yungamie witi wa kwa Jubilee insurance ti Jubilee chama ndegela kitu mwanda ya Jubilee ni the helicopter kenda yombota ni engamba yunde jabagi Twitter on leta nijo nundu nemebita pesa cia kweka kiu na nundu ndo ukie wendo nija yudu mamateka na helicopter gwa na ambulance kila kibo pe ambulance iko ina lelo na pe ambulance ikuluka zino yoto tofauti so ayumbe mena azia serikali uyembeza hizo wendeke ndege ya ayumbe kai na ndege cia serikali ni mbingi ndege cia jeshi sibo cia polisi sibo na no igwa mbunge no igwa Kenya nduko nando mundu azama kulela vinda ya ibu iwenda kwitha ndo kathama kanane ka muno azione kibuku no helicopter ya polisi yo kumoza yo mlejo bando bomo ndakagwe na ku West Pokoti ona bagwitu mwala ona kwa Kitui ona metiani ndona yo twa na helicopter ino undu wo ka ukwenda kuvinwa na kindu na ndekete kangale neitu nundu ya itu notete yandu no mpaka tunene na Jubilee insurance ya the helicopter andu alange ma Kenya monthe meba Jubilee insurance isu ite thiandu mo makagua na helicopter isu tia yiwa parliament igwa mbunge meonka thank you ne kwate bau no abikia kwithwa itunenga molo to mwailu tusio kwa bani kwithwa masa ni maendete mheshimiwa kinandu cha NHIF kinaisekana kikabikia kwithwa kiungamia uiti kwa alama bikiete kwithwa makwatikana na uwa wa corona uneni wa kutamumbunge makoza manene mono nundu NHIF kindu chambe
nungi wende yabu mwingi pyo NHIF kila mundu wa Kenya waandikitwe ni serikali nutila wa mbesa shulika kwa NHIF kenda wa utendu lulu ukwitha mbeza yasi ya kutila wakela mwai no wose kadi wa thi ukaitwa izi ndio maana ma NHIF na mbesa isi atwa hapo kulingana na ndola mekite masabu nusu ya sio 50% itumika movisine kwibandu mezala kwikangale muda ndize kwikanyata nusu ya sio nizibika masipitali na oye NHIF itumia mbeza mbingi muno kwiba masipitali ambao ni nusu yupa kolwa patwika kwota niye movisine na kwotengi ni nengano yongelo nusu yengi kenda ya mbegu ya corona andu maitwa lakini nundu andu amesa mbesa ino mekwenda kwile chameke kuya makwasia maiba corona patilwa mole kuya manengane mbeza maleje mbeza ikeite corona makwenda na kuya ni NHIF ni kindu cha serikali tabaliwa serikali Muzumbe na pina yolwa serikali yolwa NHIF padwa Muzumbe asie po NHIF ni mwatiandea kwambea une mundu kwa corona kwa hospitali ya serikali kana bala wanengwe kwitwa na NHIF nathi aitwe corona na mukwiba mbesa isu ni nyumu kuolanga kila mwita yu Muzumbe kubindia na ndi kwendea na nondo laila nwagizo kila wakilwe na kubindia ndanena na nuo ni Ruto akwazia NHIF mwana mbeza mbingi biyando na ndani mbeza mukona lite mbingi elezila mutu mwina ziondo siana kenda muongelwa kindu tunenge andu wituzu nundu mwalimu nukuwa corona atendu lulu mubuko mwalimu zindo kwa kabisa dakitali zitu za serikali Kenyatta hospital sio mwene kwa tangano ma corona kila siku nasiwa na zita wana NHIF siugwa nundu mundu nde na mbeza wiko katika ICU ambapo NHIF ni alitomweka katika ICU ili kuona bena thina we bando na kwa kwanza ino ba kindu kingi cha maana atakusubia thai wa mundu kabisa so bala bozo bika thai wa mundu etha mbeza sibo na siutwika sitethia umundu na serikali vinditi ndugu abube kindu cha leta kwikwa bube na thina na serikali nayo itokisisya Mheshimiwa tuimina kumina thina ile to yumila wantheni wa county ya Kitui kithwa tunabikie kithwa tuona mwatianio thukumi makambuni wa Kikotek county ya Kitui mabikia kwatiania amwe makwatwa nangi mabikia kwithwa maitishiwa itina wa kwendekithia maibo ndibisi wose amusalo wa muyu athatu na muyu wa mwanza bese pedina gavana ngilo no ambeze kino kekitwa Kikotek na chambe yao ya wotuma na chande kasiana zitu itume kabisa na kiisi kieni chao mola wezi Kikotek ni chao no ngilo onala mathukuma abu maize ndizi kiwene parastato ndizi kiwene kambani ya ngilo ndizi kiwene ministry ya serikali kiisi kieni chao hii mbeza anondugu amutuma wa uniform ya jivu na ministry yeba hii mbeza pala ziendi yeba izike butuma wa mask noni tunengane mask Kenyatta hospital tunengane kwa Kenya Power na ma uniform na ndo azumonde meba na imbeza zisikie zinengwe u sie wati ndieba na zibwe u genu chambe yo na athuku maize mando wao maize mando wa Kikotek man na athuku ma county government you kwitha ni kindu na county assembly ne anganganie pazo wela ito legal framework kana pazo we mwiyo tondo zuo twite parastato ondu irani yao wazi ukija parastato ta NHIF iungua ministry ya wima wamwe health wayu kita parastato ta Kenya Power iungua ministry ya energy ungua PS iungua minister wa energy suo Kikotek tiziki ungua minister wiba tizimbeza zie wazienda katika county revenue account sienda kwa Kikotek sienda buko wa mundu yukwitho na zianizi tuziwe kumabuzi ziti andu wao kuzola kuone kwa kaindo sionengwe siola ka sikuomeze iti no meze mpaka zile zono ila ndo mwe 11 andu ne mozi mozala wa mwe 11 na hizi kuwa zibe ro mwe wa 3 kwa hiyo ni jao tio ndato no ndo ite na mundu akwatia kono kudu mu malugile ma bango demonstrate kenda ndo hizi kata na Kikotek ni kiuzo vya mbeza mbingi kibazi ana sito ukethia ona kaba magatwika mebana commission
ukwitha niweze nguthi baya ni bona commission na tuma malindele ni ba silingi mana ratu na tuma lindemo ni ba yana kwitha moyundi na tuma linda atemwe ndikwitia mbesa no etha malinda ni maingi gutuma balinda yana ngukwata mbeta mbingu kwitha tuola kurewe nene yani na tobetie nene na yumbe lakini mwana mugwana mukeba wetu kutsilingi maana atatu na mutumire kila siku na moi wodala na mutalo okuwa ndugu abubo ndato zibano kuno ndikwaze kikotegi ni kiru chambe ni chambe kuinvestigate wa mbeze ila already siebetwe sienda ba na ino sitebetwa ndu sialete kwitha siendete ba na county assembly yuzobya mwiya wa kutsumbika kikoteki timane ki ministry fulani na mbeza siebwa sitwa katika county revenue account kaenda sikuka central bank sikwa approve wane control of budget andu ama kikoteki makwibwa ta muthukumio longe wando account kenda ndeto zithela but ino kini kindu kya kumenya ciana zito na no ngei wa mbeza muthana na nyere kunye zo mena mangya no ibeti kwati yongya hai Mheshimiwa, wiki tata ndeni wa kiliombunge chako ndatiko ile tafadhali. Asante. Hiyo kiliombunge chako cha Kitui kindu chambe ngoza kisio kiu kinaye kibuku muno nundu maendeleo manai matanene ukwitha kwi kundu kumwe kwekiwe ward imwe yumbiwe maendeleo na ward thanda itano cia tuite kindu chambe tamba ubunje kiu taze twanise kila ward mbesa ya nene nelenge basari yunenganwe kimanano nono ndirize na kwa kukunulela wana yana ndutise na ngomo bata na mundu ngune na ngomo nulela tena sia form sikatwa wa ene ndi monde muzusie sabuchibwe kalende na ndo make ma approve alama kwa approve ya cheki siande kwa ni kuenye mwene ni some cheki bado na cheki yana sia maratani za location kana ngania kana kaku kende dabe ikulu ene ndimo kule liaba maikuli yabo tineka that transparency kila mundu ane wanembeze isitu takwa hata milioni miongwena sia ambassador tuina sublocation miongwena na its monda mbeza twa nyo kwa umbeza sienu sublocation ya kalalani mbeza siano nduna na nino na mudia wangili manana ane na formu sinino muzo tie sabujibu na committee mekalende na mwa approve azoko ofisine committee ya just fund manager na jama ni ma sign check nye mwene ta mumbunge nye ngwigwa ni mwetepa tukonenge ondo mwe mwatungie silie mwe atungie forms na mwandika list ondo list yezu yeili kibwe kalanda na list yakubu na wangu ngabana check ndome wazo makana kanga ni check chako tika ino dino no mobisine kenda twananie uthukumi kindu cha kele kinaye maskulu serikali netie kindu kikutwa free secondary education izitwa na day schools na tunaethea Kitui East tuina day schools secondary day schools sivo ukwitha ne ku sublocation mzima ya like 25 square kilometers na day secondary school yukwitha kwana tutwebuno twendie kundu kunge boarding tukebebizwa boarding kana kathamwe ka kombwewe numba bandu katsoma ndei bakubi so tinonsa mwana wa kupingwa masukulu mande kila sublocation na itu unena kuma bala naza kuilo kwezo bikazuo lebingwele masukulu miongwele nana 24 new secondary schools 24 imwe ile itatu miongwele na ina itanevo na zionze twasiaka na CDF kusiaka ilasi kusiaka zio na siane su mwaka wa mbe tusivya sionze full bursary pe skulu ita wangaka ya kwa secondary school twamepinguye twanengwe mwana ni ndiyo moyo katatu skulu sia pingwe moyo wambe twamepingwe moyo katatu na ndo akwelezea ndiyo elewa na lata nengwe mwana twazesiana nesiuke na visi nitokwiba na ni moyo katatu ndo nimendie siana nzia report form 1 na ndezi ya bwana kuolwa wiki wambe twakwatisiana miongwera na nana the first week na baika na kana transfer nitwana twimusi tunekite 80 na tukekalande so isi anasitwa at least kiki kwitwa 100% transition whether na utoki kupikie nundu obingwa skulu ino na nundu ana si mata afford kumya mbesa si arambe kumya mbesa si miako tunapanga kwa kana mbesa si CDF so kila skulu kila mwaka tumia allocate class miaka na yodala with kila skulu ina ila sina keda with asi me ko me ana kwa kacha ilasi kila kingi tunakunia na vitimo no ni first skulu si tungu
skula ya 1960s early 70s class cha kwe 1971 ni chadelle kabisa na ziana sikalabo sietelo twili ikachimwana mwako kana ngai kala ikwalelete so tena mwako ke skuli simbeza kana renovate laziso so skula ngutio ndesi ya night ya kwe na late 60s early 70s so ndeno tunaziki embesa tuneka renovations sila sine suwaya siana ilazine na ni sovie tuina skuli la mpya ila tia metoke sia late 80s tena wazene classrooms whether school ni umete class 1 mpaka class 8 lakini ni la classroom tandatu ni makwenda classroom sile na sio tunangangana okwetha na makwata wetha at least kana kakukanekeze classroom cha kokiba kiuni cho ria rambe kana mwita ni wambeza sia maelo mwako azi miru mena na thina mwingi muno na twana kila kibinda ni kala tulungitwe lati mbesa tuketwa class lati mbesa tuketwa class no tu na CDF ya kwake aziana ilasi so ni kitwa balance miaka yesu na chukite nesa na kila kingi twiki mwako ne NHIF twaze kila sub location itu ni umi ibetiana ngu ibetikimwe ile itatu yana ibetiana ila ngu pio whether kibetikini tuizi kiziana na nikibetindwa na nikiku tukibe NHIF mwaka mwema whether kikenda hospitali mana nondo CDF with la line ya ambassador be no ibe basa no ibe ando NHIF so ni kuza tu support ipetizu sieko dhine kakwizela na kibirikila tuosa tukake pia throughout morali Nimroid no MP kibiriki kwa card ya NHIF mpaka langa yuka jumia kuonde nona jo kekaza kwa wano sabu chivu na ando ma sub location makwazi ya kabisa uzo wanganya ne mwezi na twana tunini tu mwana akola wetiwe na ndemume na kipetichu kithi na wasukale kuta cheka chono no kugwajugwa so monenga nesitwa ajo tukipea kenda with the support ya ndomaito thank you sana mheshimiwa ni igwa tuiwa sali tuniandala na ende bitikile tukunienzo mande bamuve mwana nondo akwejumia nakuka na kwetikila kunena ni imwe kwa imwe na ito ni kwa tena ndeni mavikia kwithwa maiko hata kendo kuma kwa ku thank you sana tuikendea vindeseo kaya kwa dhime na kwikenesa na ndi musese mwendo nondo wa masa aba univoto kunianzo mande dino nene wito mwanani usua omunde twendi wana mheshimiwa Nimroid Mbai-Mubunge wa kilombunge cha Kitui cha Umeloni wa suwenye nita wa jimu wambua na kuma kuitwendi tuikuendea usiaisia uwa kwa ila na mo wa umetwa corona virus corona la inauye ni nduku muno pio ni kuwandu sio kapio na nyeko nayo komesha corona zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya